Sihloko sethu lamhla sisithola kuba seRoma sahluko 8 verse 19 na verse 22. Roma 8 verse 19 na verse 22. Indalo yonke ilindzele ngekulangatelela lokukhulu kutsi uNkulunkulu embule emadvodzana akhe. Oh hallelujah. Siyati kutsi kudzimate kube ngilesikhatsi indalo yonke iyabubula ngebuhlungu lobufana nemhelo. Indalo yonke ilindze kwembulwa kwemadvodzana aNkulunkulu. Niyati mosikithi iBhayibheli lokuleli kushoko ngilokuluqiniso. Indalo yonke ilindzele kwembulwa kwemadvodzana aNkulunkulu. Lokusho ukuthi nyalo embeswe ingubo asengakabonakali kepha akhona. Ngiyebese ke ngifisa ukuthi ngoba siyati ukuthi singemadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu, ngifisa sihlanganise ke leliqiniso lekuthi kusho ukuthi indalo ilindzele kwembulwa kwemadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. What a day. Lilanga lelikhulu. Kungenteka kithi kumbe alisilikhulu, kepha indalo ilindzele kwembulwa kwebantfu lekuthiwa ngemadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Emadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Mangabe ungumtali bese kuthiwa kumbe kunemntfwana lonje ngawe, bathi uyeta lapho mgadze, uyabona the expectation, uhlala ugadzile bathi wami kumbe sowamkhohlwa noma kumbe vela umati kuthi kunemntwana unjengawe, uyeta lapho uthi nje mangena hayi angiboni ukuthi emehlo ayancipha lapho, umbuka ngalenye indlela etulu phasi, bathi wami gadze kukhuluma kwakhe, ulindzela kwembulwa kwetinto letisho ukuthi vele wakho. Indalo ilindzele ivile ukuthi kunalaba sindzisiwe, ivile ukuthi kunemadvodzana nemadvodzakati, kepha ngazi ukuthi basembonyiwe basengabonakali, kepha livi seliyamemetela ukuthi batawe mbulwa masinyane, batawe mbulwa masinyane. Niyati ukuthi umshado akusiwo umshado noma bangaba khona labagcoke ama-2 piece ama-5 piece bangakangeni umkhwenyana namakoti banikati bemshado. Makwembulwa labo kube sekuthiwa umshado uphelele, uphelele. Awupheleliswa ngema-3 piece 4 piece ethu, upheleliswa banikati bemshado. Sine sibandlu labamcoka nalabakhulu eluhlelweni lwasezulwini. Indalo igadzile kwembulwa kumbe igadzile engabe babukeka banjani. Ngiko Johane makabona abantu isicuku lesikhulu singena sibonakala emagcekeni asezulwini. Uyabudwa Johane ukuthi bobani laba. Uthi Johane hayi angibathi labantu laba. Watshelwa Johane wathi laba ngibo labagezeta ingubo tabo egazini lewundlu. Ingubo seyinye, labantu bafihlakele lamhlabeni sibona nje ngazuthi bagcoke itinto takaJet taka Woolworths, but bambonywe itinto tala but bageziwe. Lizulu libabuka ngalenye indlela, lithi ngibona banikati bemcimbi lomkhulu ezulwini, banikati bemcimbi lomkhulu. Na Jesu ngineliqiniso ukuthi kumbe ngalelanga uyawusukuma
athi ngibo laba lengabageza, ngibo laba lengatithengela bona, ngibo lengatithengela bona. Uyabo khona into loyo utithenge ekhaya ungumntwana kumbe uthenge singwa uthenge bojam nelubisi, awuvami kumemetela utshele bobabe kangako namake ukuthi hawu naku ngikuthenge, uyawuvele nje uthi plastic uthi thenga le makhabetheni. Kepha wathenga into leseyithe kuhlukahluka, sekubukeka kusigadlana, sekubukeka kukhulu, ubese sewuyababita uthi hawu naku ke bonkosi, bese bayahlola. Lezulu ungathi selifuna kuhlola ukuthi bobani laba indvodzana lethi bathengile emhlabeni, yabathenga ngengadi yabo. Sons and daughters of the Most High God. Noma ungahamba la emhlabeni kungenteka you are not expected kulabanye. Labanye mbani utofunani lo? Animtshele ukuthi besingakambali nyalo sokuyabalwa abazalwane ngelizathu letinengi. Mawupheka ubala inkomishi mawushada ubala abantu. Akusafanani nakucala ukuthi mawenza ubone kubhunyabhunya sewuyaphambukela. Nyalo kuvalwe emagede nyalo. Kubekwe bo security. Ungena ngelikhadi. Lizulu ligadzile masango avulwa. Kuthi ngiloyo lovuma kwangangena. Nabani angangena. Actually ezulwini kumbiwe emgwaqweni kuthiwa wengelani ngena nawe umenyiwe. Nawe umenyiwe. Waiting for the manifestations of the sons and daughters of the Most High. Mangabe kude la umcoka khona, just wait and see. Ezulwini umcoka kakhulu. Mangabe kude la watiwa khona, ezulwini uyatiwa. Libito lakho selalotsho encwadzini yekuphila. Belingesulwa ngala, make sure alesulwa ngale mntwana sekhaya. Waiting for the manifestations of the sons and daughters of the Most High. Sihloko sami silapho kwembulwa kwemathodzana nemathodzakade. Kwembulwa kwemathodzana nemathodzakade aNkulunkulu. Singakafunzi kuMalaki 4 verse 6 naMalaki 1 verse 6. Ake ngishonanga emagama niweve nani ukuthi ngabe asho ukuthini. Thumisa simakathe ngalokuhle lonako nangetithelo tekucala tako konke lokulimile. Netingqolobane takho tiyakugcwaliswa ngenala, imiphanza yakho iphuphume liwayini. Malithi leli Bible thumisa simakathe, it sounds like a command. Ngazi uthi ngumyalo akusiso sicelo. Malithi mthumise ngalokuhle lonako, ngazi uthi siyayalwa ukuthi asibuke lokuhle lesinako. Bese kuba ngumlomo wethu lesithumisa ngako simakathe. Ngesikhathi Noah aphuma emkhumbini wenda umhlatshelo, livi lenkosi lithi wenyuka waba ngemakha lamnanzi kuNkulunkulu. Gombe kubantu bathi kunokani, uNkulunkulu wathi wow, I like this. Uthi uNkulunkulu asimthumise ngalokuhle lesinako. Ngalama emagama uNkulunkulu ubukile kubantwana bakhe ukuthi bamthumise ngalokuhle labanako. Kungase kungumyalo lona lothi hlonipha uyihlo nenyoko. Lowo ngumyalo lobalulekile nalo nesethembiso lesithi kuze kube kuhle kuwe. uNkulunkulu akathi fihli indlela ukuthi into tingaba tinhle kanjani empilweni yethu. Kuze kube kuhle kuwe nempilo, ube nempilo lenze emhlabeni. Kungathi ngumyalo futhi lona lothi babonisa belibandla labaphethe kahle bafanele kubongwa. Leli gama lekuthi honor
livela lehlukahlukene kepha solo linye. Mawufunza esingisini solo guna honor. Honor the Lord with all that you have. Nala, honor your father and mother. Esingisini liphinze lithi elders must be honored. Lithi labaphethe kahle bafanele kubongwa ngalokuphinziwe ikakhulu labo labasebenza ngekushumayela nangekufundzisa. Bathi labanye bazalwane sebacoca kumenywe isikhulumi. Lesikhulumi siyafika siyakhuluma enkonzweni sithi sikhuthaza abantu ukuthi aba-honorishe bahloniphe umfundisi wabo. Bakwenda lokho bantu labanye banyandela base mase baphuma bathi mayithi khulumi athi mati umfundisi wethu akayitekile into lethu akangenela nje nathi umfundisi. Bani babothathise encekweni ayiphaphi le. Ayiphaphile ayicela imali tebantu nami ngeke ngithi icele bazalwane kepha ngidanifundzisa ukuthi ingceke iyahlonishwa. Yahlonishwa. Ningaze ngelisondo lelitako niphume la nithi niyasiva ke lesikhuluma. Thina wethu umfundisi akangenela nje naleti into leti. Wena wakwamuva khuluma ngakho. Sengikhulumile. Angikukhulumeli futhi ngoba kutamhla ka21 ngikukhuluma ngoba kulotshiwe. Noma uyeta noma kethi 21 noma ngiyabe ngiphila noma ngiyabe ngingaphili livi liyabe liphila. Livi lisho njalo. Livi la uNkulunkulu. Kungako ke leli langa ngathi linenguqukwana. Ngathi leli langa kahle lithathwa ngemadvodzana nemadvodzakati. La kuMakhosi hloko 4 verse 6 Malaki 4 verse 6 na Malaki 1 verse 6. Uyawuguqulela tinhlitiyo taboyise kubamfa babo netinhlitiyo tebantfwana kuboyise. Ngaphandle kwaloko ngiyawuta ngite ushaya lelive ngesicalekiso. Umonakalo uyawulungiseka ekugcineni. Lo wenda live libe nesicalekiso. Lo wenda live lidlubulunzele live lenkosi lesiprofeto. Ngathi kunento lekumele yendeke lemcoka kakhulu etikhatsini tekugcina. I-restoration phakathi kwebantfwana nebatali. Kubuyisana phakathi kwemadvodzana nabo babe, kwemadvodzakati nebatali babo. Lokuthi kuze kubhalwe bazalwane kuvele ngemprofeti kusho ukuthi into lemcoka kakhulu. Once wakhanza la kumbe kube ukhanza ku newspaper yasemhlabeni nalapho bekungenteka ucabange ukuthi kumcoka. Kepha mangabe ukhanza kule ncwadi lesandla samoya loyingcwele kusho ukuthi kumcoka futhi kutakwendeka. Uyawubuyisela tinhlitiyo ngoba kuhlubukana kwetinhlitiyo kulahlekisa lokubonakaliswa kwemadvodzana. Abonakaliswa ngane madvodzana nemadvodzakati. Malaki hloko 1 verse number 6. Simakadze somandla uthi indvodzana ihlonipha uyise kanti nesisebenti sihlonipha inkosi yaso. Emadvodzana nemadvodzakati abonakaliswa ngekuhlonipha. Ngekuhlonipha uyise. Bese kubasefeso esikhatsini secovenant lensha selithi bantwana hloniphani batali benu. Hloniphani batali benu. Hlonipha uyihlo nenyoko. Empeleni angisukusho ukuthi esivumelwano lesisha
ngoba ku-Exodus esivumelane lesidzana ku-Exodus 20 uchamuka lapho lo myalo. Bantwana hloniphani make wenu nababe wenu. Loku ngiko lokubonakalisa umoya webuthothana nemoya wekuthi ngiyindodzakati. Kubonakaliswa ngekuhlonipha. Honoring. Encwadzini yabaseFilipi sahluko 4 verse number 17 indzaba iyagucuka kuSamuel wekucala sahluko 2 verse 30 yini lele gucula indzaba. Philip 4 verse 17 uthini? Akusho ukuthi ngifuna sipho kodwa ngifuna sithelo saso lesingusona sitakwanzisa inzuzo kini. Awuve. Akusho ukuthi ngifuna sipho. Lokuthi ngikhulume ngemnikelo inceku yenkosi ithi akusiko ukuthi ngishayekile ngifuna sipho. Kepha it will bounce back to you. It will come back into your account. Ayithinto telizulu maye tiyamangalisa nebakithi. Tiyamangalisa. Uthi ufaka lapha lize lithi lelinye phosa singwa ngenhla naso uyawusithola ngendazi. Lisihlanyela uyawuvuna. Tinto lotendako uma besingafunza indlela yelizulu. Tinto lesitendako tisikali setinto letitawukwendeka kithi. Kubonakaliswa kwemadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu leni Samuel wekucala sahluko 2 verse 30. Ngaloko ke simakathe uNkulunkulu wema-Israyeli ukhuluma uthi ngethembisa ngathi indlu yakho nendlu yeyihlo iyawukhonda simakathe iyawukhonda embi kwami phakathe naphakathe. Kodwa nyalo simakathe uthi kungeke kusaba njalo ngobe labo labangihloniphako ngiyakubahlonipha kodwa labo labangedzelelako nabo bayakwedzeleleka. Nayo ke indzaba. Uyayibona lento iphinze ibuye kuwe. Lento losu uyayenda iphinze yendeke kuwe. Uthi uNkulunkulu labamhloniphako batakwendiwa njani? Labamhloniphako uthi uNkulunkulu I will honor those who honor me. Labo labangihloniphako, labo labangithumisako, labo labangiphakamisako, nami ngitabaphakamisa. Kube besingathi ncenga bazalwane ngaloko lokuthintsana naNkulunkulu. Kungabe kuhlabelela uhlabelele ngeliphimbo lakho ngoba uthi uNkulunkulu labangithumisako batawuthunyiswa. Kwangathi bewungathi ncenga ekuhlonipheni ngoba uthi uNkulunkulu labamhloniphako batawuhlonishwa. Uyayibona iformula yasezulwini. Uyatibona tindlela telizulu tehlukile etindleleni tebantu. Kumele sifake tikhwepha kwendisisa loko uNkulunkulu la kushoko. Lokhu lokuhluphako ke kuleli verse ngilenhlanekela losoyithola kule ngcenye yayo. I-opposite yekuhlonipha, i-opposite yekuhonorisha kwedzelela. Akusiko kungabi nalutho. Uthi kodwa labo labangedzelelako nabo bayawedzeleleka. Mase uhamba wedzeleleka mntwana sekhaya ubohlola ukuthi engabe simakade usamhlonipha yini. Ngoba utawulwa imbi longeke uyiwine. Wasukela tetzelele lekwedzelelako ayikho lapho indzaba. Indzaba isebazulwini. Ngoba uthi uNkulunkulu wangedzelela uyawubona ngekwedzelelwa.
Kwethelelwa kungendeka ngumphumela wekuthi simakathe awukamhonorish. Ngoba nguye lothite laba ngihloniphako bathi awuhlonishwa. Laba ngihloniphako bathi awuhlonishwa. Yes, laba ngihloniphako bathi awuhlonishwa. Uyathi ngisho umuntu angakunakata ngenhlamba mawuhlonipha simakathe uyawuhlonipheka ngisho ukwethukwa. Simakathe uyawukwenda uhlonipheke. Livi lakhe uyalimelela simakathe. Why honor him? Ngoba uNkulunkulu uthi lento ibuya kithi, uthi samhlonipha naye utawusenda sihlonishwe. Samhlonipha naye utawukwenda sihlonishwe. Samethelela nathi sitakwetheleleka. Nathi sitakwetheleleka. Incwadi yaSamuel wecala sahluko 12 verse 16 kunemphumela nje longasikahle. Kuverse 16 uthi manje ke manini nithulise nibuke lokukhulu lokutakwendiwa ngusimakathe lapha embi kwemehlo enu. Akusiso sikhathi sekuvuna kolo yini nyalo. Ngitawubita simakathe athumele kuduma nemvula. Nitawube seniyabona ke ukuthi nenda indvo lembi kangakanani emehlweni asimakathe. Ngalokuthi niticelele inkosi. Kunethi indzaba lehlete thuse eBhayibhelini. Le ndzaba yesicelo saka Israel bacele inkosi wabatshela umprofeti ukuthi lesicelo senu sitawuhluphekisa nini. uNkulunkulu ubabekele iorder yebapriest yebahluleli. Ngoba uNkulunkulu angimoya uthi lesive sakhe kufuna siholwe ngendlela yakamoya. Hayi ngendlela yekuthi letinye tive tihole kanjani. Sesuka sive sakhe uNkulunkulu sathi sine ngazuthi sehlukile tinizothetha tifanana nalabanye abantu sine sifuna ukuthi kufanane nalabanye abantu. Ungatifananisi nalabanye abantu. Ungatifananisi nalabanye abantu. Nina nibelihlanga lolukhethiwe. Nisive lesingcwele. Nibupriest bebukhosi. Ungatifananisi nalabanye. Bathi ke mabatifananisa nalabanye abantu umonakalo ubonakala kumadodana Eli umpriest. Madodana Eli ayaganga ethempelini. Sekuba khona Samuel madodana akhe naye lekumele achube inkonzo yebupriest nawo ayaganga. Bayasuka baka Israel bathi siyayishintsha thina lento. Siyayishintsha le system yaNkulunkulu. Ngoba labantu ba corrupt laba lekumele basihole. Nayi inkinga yabo. Esikhundleni sokuthi ba correct lo lokurong bashintsha lokumiswe uNkulunkulu. Sewuthi ke Samuel litawuthume mini. Sivuno ngeni benaso. Sawushaka sangcotho. Nitawuhlanyela kakhulu nivune lide. Ngoba lokumiswe uNkulunkulu akukamele kuguculwe ngumuntu. Lokumiswe uNkulunkulu kumele simhloniphe ngekwenda kona. Amen. uNkulunkulu akayifihli indlela yempumelelo. Akayifihli indlela yempumelelo. Akayifihli indlela yeqosha sikhonyane. Akayifihli indlela yeqosha indlala. Akayifihli indlela yeprosperity. Akayifihli utayibona phela. Ibhaliwe evini lakhe. Noma singaba nenhlakanipho, we cannot be wiser than God. Akukho lesingakubisa kusende sibe ngcono emhlabeni kwedlula lokumiswe uNkulunkulu. Noma tingcondo tehlakaniphi tingahlangana tibe nganani, angeke tehlule ngisho sentence, ngisho livi leliphuma kusimakathe. Ngoba livi lakhe linemandla limise konke lesikubonako. Kusimiswe ngemandla elivi lakhe. uNkulunkulu ingcebo yenkosi ithi litawuthuma sivuno senu sitawushayeka.
ngoba aniketheleli lokumiswe ngumuntu nethelele isandla sasimakathi. Ushito uNkulunkulu wathi nangethelela nitakwetheleleka, nangethelela nitakwetheleleka. Yini kube mcoka ukuthi sibonakalise budvodzana bethu ngekumonarisha, ngekumdumisa, ngekumhlonipha uNkulunkulu, sivikela timo letingakafanele tihambele ngakithi, sivikela impahla yethu, sivikela tintfo tethu masihlonipha uNkulunkulu, ngoba nguye lophethe tikhiya tako konke. Uyakhumbula ngazamcolo kwavuleka timpombi, kwavuleka tiyalo ezulwini phasi, kwachamuka emanti emaceleni all over. uNkulunkulu sekavule timpombi, babe banze bayavala, labanye babuyisa imihlabathi leminingi bayambonya tiyalo, emanti achubeka avela, ngoba kude longavala la kuvule esimakathe khona. Kude akunanyanga, akunamthakathi longagucula simo sakho, akuna pastor, akuna prophet longagucula simo sakho. Impombi mase ivulwe ngemazulu. Kude uNkulunkulu uthi ngithi hlelile tintfo ngatiyala ukuthi kumele tithathe yiphi order, tiyayithatha iorder tintfo taNkulunkulu lapho ahlonishwa khona. Honor the Lord and the Lord shall honor you. The Lord shall honor you. Oh yes. Simanga ukuthi uNkulunkulu noma laba priest lamadvodzana beka corrupt, but uNkulunkulu walwa nekuthi balwa nendvo yakhe. uNkulunkulu wayivikela indvo yakhe, hayi ngoba beka promoter icorruption, kepha ngoba angafuni tintfo takhe tiphazanyiswe. God always knows what he is doing. Uyati uNkulunkulu ukuthi wendani ngaso sonke isikhathi. Yes, he knows what he is doing. Kuma Chronicles ekucala sahluko 29 verse 28. TiChronicles ekucala sahluko 29 verse 28. Wafa asamdzala kakhulu. uDavide loyo. Asatenelisile ngempilo lenze, nangemcebo nangekuhlonishwa. Solomoni umsa wakhe wathatha isikhundla sakhe waba yinkosi. Mawuva la uma nje bekungathiwa kude lamanye amavesi, ngazi ukuthi Solomon uthatha isihlalo sebukhosi, Davide usekhona. Ngazi ukuthi Solomon uthatha intonga yokubusa, Davide ngazi ukuthi mina mntwanami chubeka. Davide wenelisekile ngempilo, wenelisekile. Davide waba honored, weva ukuthi uhloniphekile, wenele ngempilo kubantu laphila nabo. Wasuthi I'm handing over, ngeke nkonkoshele. Yini Davide ungankonkosheli? Sengenelisekile, sengingashiya kuchubeke lomunye. Dine ngithi indzawo lethi fake ekhathi nasesontweni kungeke kube yi-alliance nje, but lisono libandla kuletinye tindzawo. Ukhanza Nkosi yami tingceke utasimakaze tibambisisile. Ubone lo mdzala sewenyuka nangelidondolo. Yebo lubito bazalwane, lubito. Ngeke sisi ngoba soyadondolotela seluphelile. Kepha ubone ukuthi ungazi ukuthi sekulukhunyana Nkosi yami, nekuphakamisa lunyawo nekukhuluma akusesikahle, kepha kumele abamba ngongoshele ngoba wayekela uyafa indlala, wayekela uyodla emgconyeni. Kungako sokuthi awuchubeka athi lobito alopheli, lokunye akhuluma igama lelinye dele alale. Aze lobito alopheli, leni akaneliseke empilweni ngoba kabi honored, akatholi kuhlonishwa. Maye kuhle ukuthi labo lekumele bahlonishwe baze bavume kuyekela inkomishi, baze ngicela kuthathe lomunye buze umsebenzi ungetufa.
ngoba mina lunyawo angisakhona igijima noma kumele ngibekise ngematubane sengiyintothoviyana sengiyadodoba kanti bengithi ngiyagijima ngithi sizogijima sihlangabeza uJesu sizogijima akusagijimeki ubekisa njani ubambe inkomishi ngoba yaphunyula wafa indlala Davide wayekela inkomishi asenemandla asagijima saya empini wathi I am satisfied because I've been honored in my generation Go-honorisha lekumele ba-honorishwe bayavuma kuyekela tinto ngoba sebanatisekile bayavuma kuyekela noma ungahlola nakapolitiki kuqishe kube kanjalo iyabanjwa inkomishi ize ifele etandleni nalona uyayihluthula nalona uthi ayiyindzawo ngoba kumbe ngilo uyabuka ukuthi mayiyekela lenkomishi ngafa mina the spirit of honor siyasilahlekele tikhathini tethu kadzeni lokwa bewuyayothi mawugibele ibhasi wabona umlo omdzala emile mawumncane uyamsukumela mawubona umuntu wesifazane uwesilisa emile bewumsukumela kepha hambe emalanga sabhadala same price sonke sesingahlala phasi ansi nawo ubhadale 50 nami ngibhadale 50 so why not umlo omdzala zatsheke we have lost a spirit from heaven umoya wekwenteka kwetinto tasezulwini usilahlekele umoya wekuhlonipha umoya wekudumisa umoya wekuphakamisa labo labahamba embi kwethu hallelujah to his name kwangathi uNkulunkulu angasipha insimbi khenqe nathi ngalelinye langa in this community ngiyakholwa kukhona abantu who deserve honor le mzukwana sibathola saba-honorisha I promise you God shall honor us ngoba kusho yena evini lakhe uthi I will honor those who honor I will honor those who honor sestikhwebulile tonke tintfo sazila sathandaza ake stikhwebule tintfo nangeku-honorisha ake stikhwebule tintfo by honoring those who deserve to be honored ngaloko lokuhle lesinako kuba se-verse 6 verse 2 na 3 uNkulunkulu akasifihlele hlonipha honor your father and your mother leni inkosi uthi kuze kube kuhle kuwe ube nempilo lenze emhlabeni ngiyalithanda ke leli linye lelithi so that you enjoy long life uyathi isitinto ungaba nathi ungathi enjoy mawususa simiso saNkulunkulu you can have things but you will never enjoy them ungaba nato tintfo kepha ngeke uve bumnanzi bato ngoba bumnanzi betintfo lesinato buku system yasimakathe uthini simakathe uthi hlonipha uyihlo nenyoko uthi uNkulunkulu ngikunika sikhiya sempumelelo ngikunika sikhiya sempumelelo tikhona kumbe letinye tikhiya tempumelelo kepha uNkulunkulu akasifihli yena sikhiya sakhe uthi nasi sikhiya sakhe sempumelelo laniketa wena nami lamuhla uthi hlonipha uyihlo nenyoko uthi kutakuhambela kahle kutakuhambela kahle wahlabela umntwana asho ngakhuphuka wathi konke kuhamba kahle konke kuhamba kahle oh hallelujah to his name uyathi ngisho kungekho konke ungenako konke kepha uve ngathi konke kuhamba kahle hayi ukuthi konke kukhona futhi hayi ukuthi wonke umuntu angakumusha ngekuthi kuhamba kahle kepha simakathi uthi wahlonipha uyihlo nenyoko
kuthi akuhambela kahle, kuthi akuhambela kahle, kuthi akuhambela kahle. Exodus sahluko 17 naMateyu sahluko 26 abethi Mose verse 11 na 12. Yes, abethi Mose nasaphakamise isandla takhe ema-Israyeli ehlule ema-Amaleki athi nakatehlisa isandla takhe ema-Amaleki ehlule ema-Israyeli. Kodwa yathi imikhono yaMose naseyidzinwa iba nensinze, bo-Aroni naHure bamlethela litshe ukuthi ahlale etikwalo. Bona bamphakamisela imikhono yakhe lomunye ngakulomunye umkhono. umzalwane. Yes, cethela sisa. Ngako imikhono bayiphakamisa kwaze kwashona lilanga. Yo, hallelujah. Imikhono bayiphakamisa kwaze kwashona lilanga. Beyikuphi imfihlo yasenqobeni? Beyingekho emandleni nasetikhalini labe banado. Baka Israel baba yimbi ngenxa yesimo, hayi ngoba beba trained for battle. Bazi mabadibana nesimo kwathingeka ukuthi balwe. Kepha ake unake lemfihlo yabo. Beyingekho ukuthi libutho labo li-trained kanganani. Beyingekho ukuthi libutho labo liphethe etikhali letinganani. Imfihlakalo yekuncoba umAmaleki beyisetulo endzabeni la kunamusi khona. Akabongwe uNkulunkulu ngalabo bebanemehlo labe babuka ukuthi kwendekani lapha empini. Bakhona kudisena kuthi hayi man, yini maphakamisa tandla Moses baka Israel sibone ama-Amaleki akhwesha ayanqoba ema-Israel, kepha matehla letandla sibona baka Israel bayabaleka. Base bathi asisungete emasotsha ake siphakamise tandla kuphela. Babona ukuthi Moses ngazi ukuthi akasakhona kuma kahle, sewume kakhulu, ake simnike isihlalo ahlale phansi. Wathi mahlala Moses base sitawubamba imikhono yakhe ibe senza weni la kumele ibe khona, ngoba mawuphakeme imikhono yakhe, something is happening in our families, something is happening in our businesses, something is happening in our homes. Khona lokwendeka emisebentini yethu, khona lokwendeka in our communities. Kwangathi uNkulunkulu angasipha kwembuleleka njengemadvodzana nemadvodzakati. Dikhona letinye timbi letingadzingi imfundo yakho, letingadzingi imali yakho, letidzinga tandla taMose tiphakame etulo endzabeni. uNkulunkulu ake asende sibe conscious, yini angcobe lo mAmaleki. Ake ngihlole tandla taMoses, ake ngihlole tandla taMoses, ngoba ngiyadada kumele ngehluleke. Mangabe khona lo ngathi kuyangehlula, akunenzaba ukuthi ngingareinforce kanganani. Ake ngilandzele luhlelo lwaNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu, if you honor me, I will honor you. Yeah, wangihlonipha, ndakuhlonipha. Ndakwenda uhlonipheke. Ndakwenda uhlonipheke. Oh, akabongwe emazulu asithumelele umthethelele. Asithumelele umthethelele. Uyaphambanisa lo yawe kunene niyamkhumbula. Thina uNkulunkulu sathi phambanisa. Nasi siyabona thina uphambana emhlabeni. Saphambanisa uhlelo lwaNkulunkulu. Bamnika amabhodlela amabili bathi utawuhlanda ucatheke. Bamnika emathangeni lawale, hayi lawa. Manje khona kusetshenziswa nje libhodlela leSprite neleFanta. Yeah. Kude lo bona ngako kuthi angizibhalwe Fanta na Sprite. Mahamba ujabulile lo wekunene uthi ngathola kunqoba ngawuchashwa. Bekafuna into letamenda achashwa. Bamnika Fanta, Sprite, hlanda catheka. So uyakhohlwa endleleni. Kuthi uhlanda ngaSprite noma uhlanda ngaFanta.
masafika vele wenda leso simo ke sekusahlabathi uyacabanga ushaya inhloko wathathe lekuthiwa acatheke ngako wahlanda ngako wathatha kwekuhlanda wacatheka masaya edelesini lekuchashwa makathi uyachamuka bathi msuseni nangu ufunani ngoba uthethe kwangala kwabuya ngala lahlekile order makathi uyahamba mabathi bamquestions uyahamba uyasithela bathi ngibanda ngiyambuyiseni nangu azukucukela ngala bathi ufunani lo ufunani diphambene tini saphambanisa luhlelo lwaNkulunkulu siyawucabanga ukuthi sinesinyama sifune lokungasisusa sinyama sengete sinyama munye umlamleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu munye iFanta ilamuli iSprite asilamuli munye lo walenge esiphambanweni bangakunika Sprite neFanta ngeke bakufele munye lo wathi ngetulu kwekuthi ngikunika tibusiso nempumelelo ngiyahamba ngiyokufela futhi. That is how important you are to me. Umcoka kakhulu kimi kwendlula impumelelo yakho impilo yakho imcoka ngayithatha ngibeke yamphasi buze yakho itophila. And that is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and he lifted me up. He lifted me up. Simanga lesishiwo ngeJesu sesitawuthandaza kunelivesi lesimanga Jesu wathi kubo nonke ndangihlamuka kulobusuku ngoba umbhalo uthi ngidawushaya ngibulale umelusi umhlambi wetimvu uhlakateke. Ngidawushaya ngibulale umelusi umhlambi wetimvu uhlakateke. No amount of effort can bring the sheep together when the shepherd has been attacked. Kude imizabalazo nemikhankaso leyenda timvu tibuye tiphile mangabe setilahlekelwe ngumelusi. Ngisho ukuthi direction nebu togetherness betimvu nebuhle nebumnanzi betimvu busime kumelusi. No wonder sitha sitawuthumela onke ama-missiles yonke inhlupheko sizame kushaya inhloko ngoba siyathi ukuthi sashaya inhloko timvu atinalo likusasa. Besingaba ngilabahlakaniphile send all we can to secure the shepherd. Why? Hayi ngoba siyamezamela ngoba sesithola imfihlakalo yasezulwini ngidezamela mina. I am safe as long as the shepherd is safe. Ngitophila as long as umelusi aphila. Kungako ke uNkulunkulu abuka ngebudzala bakhe. Hayi ngebudzala kuthiwa lo mdzala wethu insuku ngoba akasimdzala lo mdzala wethu insuku. Ancient of days wabhala ngamoya wakhe wathi ubhalela labangcwele emhlabeni wathi labo lengibathumile labenda kimi luvalo akusiko ukuthi ngidawuhlonishwa yini luvalo ukuthi ngenda kahle nomsebenzi wakhe ngoba yena uthi labo labenda kahle umsebenzi wakhe ekufundziseni liqiniso uthi labo kumele bahlonishwe ngalokuphinziwe. What an order from above. How God sees things differently. uNkulunkulu utibuka ngendlela lehlukile. Why? Not for their good, but for your good. Baba nekuthula bona, utaba nekuthula wena. I-order yaNkulunkulu utimisile umhlaba waJehova nekugcwala kwakhe. Uyayathi indlela lahlele ngayo tindo ukuthi tilalelani makwendekani. Kwangathi besingaba njenga Timothy. Kunelivesi lapho solivulile sisi lapha kuTimothy wesibili sahluko 4 verse 13.
lengicela ulifunze bese nginengishonali lekugcina lengithandaza ngalo. Timothy wesibili sahluko 4 verse 13. Uvota nalelo jazi lami lengalishiya kuKhaphusi eTrowasi kanye naleto tincwadzi ikakhulu leti tesikhumba. Mawufunza livi la uNkulunkulu kulokunye uhleka umangala uthi yebonini kubhalwe nelijazi la. Kubhalwa swali letha jazi. Ngiyathi ukuthi akusilvesi lo ngaze ulidwebele leli. Akekho lo ngafakaza azibazalwane ngithole kwembuleleke lijazi. Lijazi. Mva nje liyangiphakamisa ukuthi angiphathe lijazi. Kepha lelivi ingceke yenkosi umpostoli Paul uthi Timothy ngiphathele lijazi lami bese ifa emakhata ingceke. Akabongwe simakathe there was a young man who was honoring the apostle Paul. Loba kanenhlitiyo yekuthumeka wakhona kuyawuthatha lijazi lengceke yasimakathe ukuthi kuze itochubeka ithole tembulo kumele ithole kufuthumala. Angimphathele lijazi. Kuthiwa ungiphathele naleto tincwadzi. Ngeke yenkosi iyachubeka ithola kwembuleleka nje imbethe lijazi lilethwe nguTimothy. Ifunza tincwadzi tilethwe nguTimothy. Ivalelwe kepha tembulo athi kavalelwa. Kuze kuthi le concentration itoba sekwembulelekeni nasekuletheni lokufunwa ngumdali ebandleni lakhe. Timothy waletha kufuthumala engceke he honored the servant of the Lord. It's a blessing to know what the servant of the Lord needs at that time. Ngoba kube Timothy kube waletha emandi ijuice kube waletha inyama emakhata betamudla Paul. Bekadzinga nyalo Paul bekadzinga lijazi. Wenela kuthola lijazi Paul sabuya sembulo wakhona kithe emazulwini. Can you be a Timothy in our days, in our time? Noma mina ngiyaphila noma kangiphili kepha ngicela ukuthi ufane ube ngiTimothy la uNkulunkulu ayakubeka khona. La ukhona khona. Nawe ukhona kwathi ukuthi Nkosi ngicela ungiphe umoya wekuthumeka. Simanga moya longcwele aNkulunkulu ethi kwemagama onke netindzaba donke letingabhalwe eBhayibhelini ubhala njengelijazi. Alibukeki limcoka emhlabeni kepha labamcoka ezulwini. Kunetendo lekungenteka tinganakeki usatenda emhlabeni kepha lizulu liyatinaka. Lizulu linaka ngisho inkomishi. Uyakhumbula inkomishi kunathi umprofeti. Lizulu liyanaka lokunganakwa abantu. Ake sivukelwe ngumoya, the spirit of honor. Ake silungise tinto through honor. May the days and time of honor be not about a servant of the Lord, but be about the sons and daughters. May the sons and daughters be manifested through honoring those who deserve to be honored. Those who deserve to be honored. Oh, praise his name. Thank you, Jesus. Elokugcina bazalwane ngako Jesu abaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini indodzana ingeke itendele lutho ngekwayo kuphela yenda lokho lebona uyise akwenda ngobe lokho la kwendako yena nendodzana iyakwenda. What an honor. Jesu uthi noma ngi-anointed ngi-gifted but angendi tinto njengaloku ngithanza ngenda njengaloku ngibona Baba. I-direction yekwenteka kwetinto kwami ngiyithatha kuBaba. La kushoko Babe ngilokule ngikushoko. La ayakhona Babe ngila ngiyakhona. This is the order of heaven. Honor those who must be honored, and God shall honor you in return. God shall honor you.
ngiyakholwa kulamalanga kudawu manifesto emadvodzana hayi ngekuthi anemisebenzi kuyihambela kahle emisebentini kunebantu labataba manifested through their honor kunebantu labataba highly honored ngekuthi they are honoring the order of heaven. When you honor, God has promised he shall honor you. He shall honor you. Asukume sitewuthandaza. May this outstanding quality, character of Jesus Christ, beyond any other character, may this quality character of honor be the spirit that we cultivate in our lives. Noma konke lokunye kungakhohlakala ngawe, share ema footprints ekuthi you lived to honor those who deserve to be honored. Turn the day around. Akusililanga lalomunye lingake sani ngiyatithathela, this is my day. I want to manifest ukuthi I am a son, I am a daughter. God honors those who honor him. God honors those who honor him. Asutibeka esimeni sekwetheleleka. Ngoba basimetzelela uNkulunkulu ne-order yakhe, uthi nathi sitawukwetheleleka. I pray that the spirit of honor will be restored and revived in our lives, in our generation. Oh, hallelujah, hallelujah. Breaking every force and every power of the enemy. By honoring those that deserve to be honored, God in return shall honor us. Akese utilwe timbitako. Akese utilwe by honoring those who deserve to be honored. Akese ulwe bulwa lokuhle. Ulwe ngekuhlonipha labo lekumele ubahloniphe. Uthi uNkulunkulu ngihloniphe ngidumise ngalokuhle lonako. May we honor because God has promised. Kwangathi langa ngelanga bayungathi Nkosi, this is my day. Lilanga lami. Ngani I'm going to honor those that I must honor. Because in return I know I shall be honored. I shall be honored. I shall be honored. May the spirit of honor rise up in your heart. May the spirit of honor rise up in your heart. May the spirit of honor rise up in your heart. May your sonship, nekuba idota kwakho, may it manifest through honor. May the Holy Spirit cultivate the spirit of honor in our hearts, in our generation, in our church. Oh Lord, be glorified. Ngicela ngemthandazo wakho lomfishane usho emagama enhlitweni moya lawahlanyelako in response to this word. Let us pray together. Babe longcwele ngako konke lokushoko. Akululethe luthumo kuwe. Akululethe luthumo kuwe msindisi wethu. May that spirit of honor be revived and restored in us. May we be living examples of people that God honors. May we be a living example of people that have been honored by the Lord. 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 Oh yes. Amen and amen. Babylon ngcwele luthumo lungelwakho emandla nebukhosi. Indumiso ayibe kuwe. Lelo livi lolihlanyele
Ngiyabonga ukuthi linesivuno sempilo, linesivuno senkululeko. Ngiyabonga ukuthi linesivuno sekuphakanyiswa, linesivuno sekunqoba. Ngiyabonga ukuthi linesivuno se-restoration, linesivuno se-reconciliation, linesivuno se-recovery, linesivuno se-promotion, linesivuno se-abundance. Lord, may you be honored through our decisions and actions that we are going to take, and may your name be glorified forevermore. I pray that your blessing, your grace that surpasses every understanding shall be upon your flock, your sheep, your sons and daughters. I pray that as creation is waiting for their manifestation, they will truly manifest through the spirit of honor. Lord Jesus, ngiyabonga Nkosi ukuthi indalo itshelwe nguwe ukuthi kunemadodana nemadodakazi akho la emhlabeni. Lord, ihlengele wona. Ngiyabonga Nkosi lithuba lekuthi indalo beyingeva the spirit and sense the sons and daughters banyathela lapho banyathela khona. Thank you, Lord. Be honored this week as you honor. Let this week be a week of honor. As you honor, you shall be honored. As you honor, you shall be honored. To the glory and praise of his name. Amen. Asimnikele dumo uNkulunkulu wethu lophakeme. Oh yes, Lord. You deserve all the praise and all the